Siyanibingelela kumbeleko, siyajabula ukuba nani namhlanje. Ngilapha ngihleli nentombazana enhle uAlice imbethe imvunulo yesiNdebele. Umrazana omuhle isakubikelela Alice. Lethise konke lapho kuphinyelela khona iphimbo njengobutata tshile mina Alice Lindokuhle okwamthimunye isizukulwana sematshalini. Hayi siyajabula ukuba nawe namhlanje. Ugqoke kahle. Yebo. So thanda ukwazi kakhulu namhlanje ngolimi lwesiNdebele. Ikhulu sikwaNdebele eMpumalanga. Angekhe ngizibale zonke indawo kodwa sinabo kwaMhlanga, sinesiyabuswa, sineKogafontein, sineBokonoduk nezinye ngokunjalo kodwa nazi zonke bathi kuKwaNdebele eMpumalanga. Okay. Mawumbethe kanje, umbethe lento ozimbathile zimbathwa zintombi. Angithi kuyahlukana. Ivunulo esinayo esiNdebeleni iyahluka iyangengigaba. Mina engimbetheko leli likhabi limbathwa itlawana liyalimbatha nomntazana osele athombileko abamenzele isiko onganamntwana. Lokhu yithawula lemijigana sibiza ngebhekebheke libhande leli and then-ke mabhengeli la and then la ngimbethe umkonka ngimbethe iraso and then imvunulo le iyahluka nawuseselitlawana uyalimbatha irhabi uyayimbatha ithawula ngendlela engimbethe ngayo mina. Nasele sewuthombileko umbatha isithimba, iphephethu, nerhabi. Lokho kumbatha umntazana osele sekadlulisiweko ngesiko esiNdebele. And then-ke kukhambe nasele uthole umntwana awukhambi Ndebele. Mina njengoba nje ngibona nginje kuhle angikhambi ngibethe iskipa nangibethe ivunulo. Ngikhamba ngamabele khomisa bona anginamntwana. And then nasele unomntwana umbatha iskipa, irhabi awulimbathi, iyerhana awulimbathi. And then nasele sewendileko nawushadile. Nasele sewendileko lapho umbatha iphotho. Lokho engimbetheko awusalimbathi sewungumma umbatha iphotho nofana itjorholo. And then nasiya kubaba, ubaba umsegwabo umsana osele sekakhulileko bona angenzela isiko kodwana singakalenzi. Umsegwabo angekhe ngikutjele khulu nasiza ngebantwini bembaji kodwana umuntu osele ayamile isokana umbatha isititirimba and then ubaba umbatha iporiyana umbatha inaka. Khona intombi nto niyahamba umhlanga nenza kanjani? Kanjani isiko from mawuqala una like 13 years? Into ovele uyenze uyintombazana ukhuliswe ngayo or hamba kanjani? Angekhe ngithi sikhamba umhlanga kodwa kunendoni, indoni ngile kuthelela abantwana abentazana abasesebantazana la abangakathindwa abangathindiwe. And then sibe nabesana nabo abangathindiko abasesebesana sa. Kuyafana nomhlanga kodwa akusimhlanga yindoni ikhulisa abantwana ukuthi baziphathe njani nawukhulako basesemntazana la udla ini awudli ini uziphatha njani konke lokho. Oh okay, so na indoni ihamba amantombazana kuphela amankazana or khona nabafana? Bakhona abesana. Abesana ngabafana. Okay. Khona lezi abazifaka la isiNdebele ngiyibona awusifakanga namhlanje. Khona lezi uzifaka la bathi yini le engathi ngama ring. Lokhu okuzingirholwane sikubiza ngirholwane uzifaka ziba zine ngaphansi bezini. Okay. And then khona untombazana khona into ebethi iqhude. Angazi yenzela untombazana basuyenzela amantombazana ngiright angithi? Okay, so ngingi-explainela kahle ngeqhude. Iqude kulana bakwenzela khona umsebenzi ukubana sowukhulile bayakhulisa ngekesiko bakuhlabela ikomo bakuhlabela imbuzi ngokukhulisa ngesiko lequde sithi lequde. Then usuka ebhlawaneni uya ebuthelerini kula ungasambathi khona la sombatha khona iphephethu isithimba nerhana vane sewuli 14 vane sewulithelerini uyathoma. Okay, so mase ulithelerini kusho sungakhona ukushadwa ngaleyo ndlela.
iye singayibeka njalo. Okay, so kahle kahle abazali bakhangela inkomo ezingaki? Angithi ngenzela ukuthi ola ofuna uyathola intombi eMandebeleni ayazi ukuthi hayi mina aze nezingaki. Sinenkomo ezithandathu, angizazi amagama zokuhle kodwa ngazi ukuthi kunebherha, ngilezi ezithandathu kunebherha, angizazi zonke amagama azo kodwa angekhe ngikutshele kuhle ukuthi nawuyilapha mhlawumbe uyikwasikhosana uyokulobola bazofuna ezingaki. Lokho kwaziwa kakhulu abantu bembaji obaba ukuthi bakuchaza njani, angazi. Hayi ngiya-understand. Okay, kukhona ingubo. Ungangichazela ngengubo leni bathayo. Ingubo esiNdebeleni sinezimbili. Thina esiyimbathako uyimbatha nasele uthombileko nofana uwele nase bakwenzele isiko sibiza ngombhalo, ikumbese. Ile nembala, inombala ohlaza satjani, inombala obovu, inombala uhlaza sasibhakabhaka, inombala otjheli, and then inombala opheze ngathi ufuna ukuba nzotho. And then nasele sewendileko ungumma umbatha ibhidi. Ibhidi ingubo le enombala obovu nonzima. Mabe ngiyibheka mina le ngubo, mangisibheka le ngubo ngibona ngathi sihluka ama-beads. Angazi. Khona ezinye ingubo ezinama-beads, ezinye azinawo. So sihlukaniswa kanjani ezifakwa ama-beads ngezinjani? Ezifaka ama-beads kuba yinto yobana mhlawumbe njengomuntu owenza umncamo, uthengisa ingubo ezinomncamo, mhlawumbe nakunomnyanya uyayifaka uzifakele ingubo enama-beads. Ngingatjho ukuthi for ukuhlobisa, akuna-meaning ethe ukungenelela kobana kuba yini ukuba nama-beads. Okay, maybe ngingabuza ngokudla ukuthi isiNdebeleni like i-meal, bathi i-main meal mawungangena maybe imizi nemizi ongayithola nidla ukudla kunjani? Ukudla esikudla general umratha yini? Umratha, umuzi nomuzi udla umratha eMandebeleni. Ngingatjho ukuthi mratha and then nekukhu esikhaya, mhlawumbe nanifuyileko iinkukhu nanifuyileko namhlanje yawa soba siyahlaba ikukhu siyayipheka siphehla umratha. Umratha ngiyinto ongayithola ipuphu, umuzi nomuzi unepuphu dliwa umratha. Ngiyinto esiyidla khulu leyo njengamaNdebele. Okay, la enikhona kufana kusemakhaya, niyatheza, niyasinda ngobulongwe, kanjani? Angekhe ngathi sisemakhaya asithezi. Amanzi sinempompi ngemajarideni, asikho amanzi emlanjeni. Kusaluswa khona ukuluswa ngoba kufuyiwe kodwana akusisemakhaya kodwa akusisedrobheni. Ngingasho ukuthi i-village. And then kuyahutshulwa kushinda ngobulongwe, kuyahutshulwa. But izindlu zakhona akusizizindlu zedala, zizindlu kuhle. Kukhona ama-first break, kukhona izindlu zesitina, and then kuba khona izindlu zotjani ezifulelwe ngotjani. Bathi bokwagogo kaningi mhlawumbe sihlala khona ehlobo, emini nakutjhisako nasihleli ngakhona kupholile. Ungena ekhaya, sithi uyangena ngisa ekhaya, ubulisa kanjani? Because thina mina maybe ngathi sanibonani ninjani, nina nithini? Nawungenako uthi lotjani, sanibonani, lotjani, akwani. Wena nawuthe lotjani kimi, mina nangiyokuphendula ngithi akwani. And then wena nawuthi unjani, ngivukile, wena unjani. Okay, hayi akuhlukanga kakhulu. Okay, for imicimbi, yimiphi imicimbi eniyihambayo? Iminyanya esinayo esiNdebeleni sinequde, sinengoma, and then sinedwendwe nobukhazi, minengi ngekhe ngayibala yoke, minengi. Maybe ungabala emithathu usungichazela ukuthi okay, iqude kuyabe kwenzakalani, kulo kuyabe kwenzakalani. Okay, iqude njengoba ngihlathululele mnyanya lapho sikhulisa khona umntwana otlawana, nasisusa ebutlawaneni silifaka esigabeni sokobana lithelelini. And then ingoma kulapho kukhuliswa khona umsegwabo,
usuke ebusekweni ungena esigabeni sokuba lisokana uyokuwela. And then sibe nakuchadako kuba kuningi, kuba nedwendwe nobukhazi. Ayi leyo mnyanya iyaziwa khulukhulu bomama, angekhe ngakuhlathululela kangakubona kwenzakalani. Okay, hayi siyabonga kakhulu ukuba nathi namhlanje, siyathokoza. Hayi siyajabula imbeleko namhlanje, sithemba khona nikufundile okuningi kakhulu beningakwazi ngesindebele, sizozala futhi next time sizosinilethela okunye. Siyabonga kakhulu.